niado. Magkanay nito mapakaunod na si Samuan ni Ofulu. Mapatuang taokloy. Patatapunulong darawan nilo malani nga lumunod basura. Malayaki fazatelu nga wasipulu imane badae. Mionge balongo giro-giro si Samuan ni Ofulu maasambua. Nagasobalazo balongo anukegu. Bami tandai ganda o pada kiwa ye kumaka gono na le kubokai dan ya kemimba ba ande bazorugo ba madua ho kemi irege sino fagona ya ito ita soaya manuna ita misuno suno zo ayam yesu Oi faba sino kami na aga sa sana na aga. Adi maana ka amalo lagi ma abala sino banwa mo. Sabi yaman ya monimo. Ya uga zilo farishwara.
Baya uga gati maga mela dadurane soalnya. Ya fogola ya babagi bual banua bazi sambua jamaah ande. Ena tola te suno bate fulak kemina uga. Sau hagelo amalo balagima. Ya zino banua mo ande. Ya uga zila fari abera solo roga basame efa musodo. Yotarai da e bahirugi bazilo aitu. Iya dulu muda daw za tufefu. Amanina matalifusan yung maseba kusoaya berenggo kada magande Stefan Tubamimbu sekadesima hihala mora bazura Yesaya paza fabulu ngamuasi 20 afitu irugi telunga fulasara da ubaso koda badata funuroma bahana wa ya uga maubu Yakobo baya uga iromo Israeli bahana wa amane nonto bini ke Yehova lalagu ada baza tula anu hebu bale ikila lo balani haja lo ikila lebih romo lo balani silo ai tu Yehova ade somboi fonde de danonan le atangi iya bale erege de dunia site baiti sona era nia ando ibe babele bazerege tole bai hona ba abe baziti bai Allah khairege de no matua ba Allah khatata dola ba Allah khalam no matua sabulna pasal tona Yehova bala tema babele siboho famanahai ira famuafi hule moyo fafagohi ira bala atage ba famubawang balo iregidodo iru kita umangalika he hobalo balangima ama suaya ya aga Yesu Kristo fa abalama bani falwama bani babemama simuhuno fa akhdedu manu si malagina aga sinomulo banahya ande tenga berbabelema batenga berbatatuama kena adadadama bagera eradada babya subamutu ande bahabera ba omasi soya yaga Yesu Kristo sodaga telefona mani maghane sau hagelo amalu malangin ya daru malisio fazawa ba otaluama maghane maando iya faham da aga ba aroga ba mantima ba bangalu ya kugobomi ba magh kefu babala sa gami sila omasi mamatunda lalakalawa mo ane ewa maana ba utimaga ba fufana balangani he era dodo ba he fanuka ba he tanugo ni era dodo mana sila omasi da ugo ifa ba ka mayada simo soba na hiya pamumangana ba dimo ya ila aga swayang dama funo mo darumaliw iyado Salam. Shalom. Salam. Shalom. Saya kurang tahu kalau karena udah siap. Saya percaya bahwa di awal bulan Februari ini Bapak Ibu masih dalam lindungan kasih Tuhan. Amin. Amin. Amaina batalifusa ni omasia bakazoaya makane notarugi ditungaluo bawa si dua pada tayo iray-iray ni ang 20 hari bawa si dua bahawag maluto patakulit haroy iya basin notataluin ina amaina batalifusan ni omasya bakazoaya natafuli taageranusi pa aurida ke Elisa pa umasi lo balani kena aroroita bahena
olive kita iya bale manu tirai olive lo palagi makan. Hadi ada amaina na basi pasuya ita masih lama mana corona. Tapi bagi makan ke Jakarta tidak ada corona. Amin. Pada Romania dia mau ke sanandel sabanologi Israel di Darumalian. Bapakku tak makan. Nah, bahasa Indonesia di mana ia tema Allah kekuatan kita. Ira ama ina batalipusan do masyo bakazoaya baba auri do nogi Israeli basohera ba ahehedede sohera bangarengare basohera ba kurang percaya akan Tuhan baba uri hadiah baru nakapululong mege lagu trio kolonia baru begitu terlena orang-orang sekarang manusia sekarang ada yang disokang kesombongan dan segala macam si mana disoba ba auri dan Israeli sehingga ada si soba ba aurira salua ba aurira ewae naya irale soy ni tuyo lobalani tetapi mesogera era dada silo masia maka dia salua kera si bersungguh-sungguh si fadahi basamu amu manu pada ira ama ina batalipusan yo maseba kazoaya besor geragera era dada maka Yesaya Allah memakai Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa jangan terlena dengan hal-hal yang demikian. Kembalilah kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang Tuhan inginkan. Umane situ balik itu dapat kelade umane sabel bah sebuat ke. Nah umane kedamai hanya sabel bah abala patesu, abala fabea, abala putu dan segala macam. Abala segala galanya. Terbatas bangkai ini. Ya. Nah so pemain tinju bayu haya sabel bah Roma otot niam luar biasa. Kadang si mano ita jangankan sabele pada nebe terkadang berkeluarga boleh ke fabea ibu-ibu terkadang balang haleweda bazino ikoni ita suaya abele ita mau koreksi bos abele ita pakai kayu sa itambo gazibu minum corona dia ada sinus ba abele ita segala macam bawa korek kelemahan orang lain sabele base buatoi nalawa sabele base buatoi lekan berbagi mungkin dipatung ke dalam namanya. So sebuah ilustrasi ada seorang ibu-ibu dan dia menelusuri satu lorong dengan menggendong satu karung entah apa isinya. Dengan seketika ada mobil yang lintas dan ibu ini diajak untuk masuk. Ibu ini masuk, naik di mobil, tetapi barangnya ini selalu digendong. Bapak Ibu
sekitar 5 kilometer mereka melewati, dan ibu ini selalu menggendong barang ini yang satu karung ini. Supirnya berkata kepada ibu, "Bu, barangnya letakkan aja di bawah." Katanya enggak. Dan ketika mereka melewati jalan yang kurang bagus, berbelok-belok dan segala macam, dan ibu ini begitu kuatnya, hebatnya dia menahan bebannya ini. Supir ini berkata, "Bu, kenapa Bu? Gak bisa dilepas beban ibu ini, barang ibu ini." Enggak, takut jatuh dan hilang. Ama ina batalifusan ni omasia bakazoaya bacerita pendek dae alua pembanuan di hakeriso si manawa aure banuan di hakeriso hesi kayo hesi lumana iko sa belumano iya pawangiran ko si kita moro iya surunia. Kalau saya bertanya, ada nggak Bapak Ibu yang plong ketika tidur? Sehingga kalau ketika berdoa, Tuhan berikan ini, dan berikan ini. Daan moro panuan hakeriso irugi mane malke. Benarkah Bapak Ibu mengingat bahwa beban itu ya beban yang lebih berat? Ola lewa sala di panuata kenal walani solif ita bangan kami kapuni si mana banuan ya keriso irono Israeli luono noro dedera ya sibai inal kakuda baba mana lelo balani baba orira lawa faya fe malu lo balani kan bu. Sebelum basi buat ke mana turun, hai Yehova lo balangi komeke zamu. Hai Yehova lo balangi komeke zamu. Data zara amaina. Imane o satu sisa meya ia soboi hadiah ia fi. Meya ia soboi hadiah ia fi. Ira amai na batalifusan yung masabak na suaya basis sa Ramose atau kejadian menceritakan bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Pada mali anda Stefano berangguh baga baimane pada bahana bahwa yang uga mau Yakobo mau nama Israeli. Mane notobini Yehova lalagu pada bahasa dulu ada kebu malam ilahiho notobini bahara Yehova imao bahasa tulis sino ifalua balani ilalawalani alainya si malo ita baruani hadis terkadang si malo berbar terlena pengaruh-pengaruh bagi asuhan mutuande maka olive ita wano iwalo walani iya tado mania suluko banai dari kenia to ulikan fefu ada iya o ikhonia soke dapat yo sara rosi muna aiku iwa mai ngade rosi mu amaina aku ri ila apalagi nasi gedor ya apalagi nasi gedor. Jadi bagaimana Israeli sukhur apa begitu tu? Lawai Yehova lui ila simanu. Hanya di sobat dendera kecewa kepada Allah. Hanya di sobat dendera menyesal. Hanya di sobat dendera bersungguh-sungguh kepada Allah melakukan yang terbaik. Si mana bawa dihakiri so mana baku.
komisi yang sudah dikukuhkan, jangan ada sungguh-sungguh. Falua ditolak fabel. Jangan kamu boy setan. Selagi deko dagino begitu tersentuh lagu disampaikan komisi-komisi. Jadikan aku rumah doa. Ya sito bali dane babai au baba kalulu penalo balangi komisi-komisi ade enak tolak te fahuwe banuan hakiriso. Dua. Sabele basi kuatai haye mo balo balangi mudege sebut sabele. Dua. Meya iya zabe e fabele ba zeregetod ba mazitiba. Maka ila apa ini talipusan yang masih berkesuaian dengan atau menawa dah sebenarnya. Batenya apa perjanjian lama anda Iwanda nia ba Injil Matius bahwa mi aine khagu do diseregetanda basomoro ba informasi ube kami bahwa hagu. Maka ketika eregedo da sami kufada da taunasi da tasumia ketika taago nahnya ane hahaw gedo dah. Imane bayat 28 ane ofeta 20 asiwo. Hadiano ilang le niromo lo balangi silo ai tu Yehova ande somboi fonde kita doa. Le atagi iya batu eregi. Siti baik tisu dagira-gira niaan. Luar biasa mainan. Nah tapai kini balik saya imane beredemi begerai-rami bapak begerai-rami fa'ala wa wasiawa bapak bolodano si mana gerai-rami kami luar biasa. Apakah si mana ita orang tua kepada anak? Fa'ala wasiawa banua bapak lawa bapak bolodano gerai-rami da banua hanya rencana tidak terbatas. Hanya hewa bapak ibu B sampai SSSSS nolobu, tapi Tuhan sudah menentukan hanya sampai di situ. Bereme fabel geraira da moroi bagi geraira lupa lagi. Dan air kemia mana bagan? Ibe babel bahasa Begetodo baikona babe bazi tibai. Dozi ita seregetodo sami kumuhalo ita. Tibai ita mungkin mengarang-arang tak pernah boleh memakau. Fondasi Yesu pada so babel. Amin. Amin. Betul. Sabala basi kuatoi hanya kumado monenge zabolo telu me ifabuku dozi sana tenang balatema wa abolisimu me ifabuku dozi sana tenang yang berharap kepadanya bagaikan Raja Wali Iwa dalam bahasa Indonesia seumpama Raja Wali. Dari mana bayar sing dokter perasaan bahasa netuna kaya wa balatema wa abolisimu famana haira famohabi ulemoyo papa pagori ira balu atagi papa mubawai balu ere luar biasa. Banua ni hakeriso na hauta papa kita malko mubawai kita tangira-ngira ke baurita balu atagi balu mo kidelu hana so Yesus Kristo sama Allah. Amin. Coba Bapak Ibu, nalemana dijawab Yesus Kristo hadiah yang ada Bapak Ibu mungkin. So si hawa-hawa fire iya. Tapi oke kayaan masih Bapak Ibu bernafas dan itu satu bobo si tiba kita. Hei aku gerau mau ke ada hanu-hanu ke satu tidak bisa dibeli. Ya uga listrik doa ke mau
Ubi ke Tuhan sa ulo. Le, pepete. Iya. Iway na sopa ko na nasa sa maki-maki bubusihan mo ka. Maaf saya tidak bisa percaya dengan ini. Hamoroi ke Yesus Kristo Anda pada sob abel sila kedua sila. Dan iwanya ba ayat itu mempasarata. Pasal dana kayo ba balatema ba abel si bohong. Dozi sanutu na kayo ba. Muli kay Furi ba Yeremia pada Levitu ayat 5 dan ayat 7 bayo badao di pamuga zanatu na kayo ba mani elifi zanatu na malabuman yani Ezo tate mahomo haba zanatu na keluma Iyo may tulaga mo yung may nasa narinari sa moyo sumusunya ba itu iya ipakan na iya ay nalakadira ila ko iya ipuli solala ba igo misiaw iya misiaw si mano ay nagtola si mano man yang Kristo ibi tumatuma pada manusia ina ba pulau niya selalu panari moyo hebi sa luar biasa tadi moyo luar biasa tapi natahamak na niya haja ganil wahada si mano si bayi wa aure niya Kristo menaet Zomasi Yehova. Heo yang tantangan, heo yang kesulitan, heo yang sudah hadapi dengan sukacita. Hati yang baru, Yehova dilemparan bawah baik. Nabi Allah peduli, Allah mengerti. Semua dia mengerti, semua dia peduli. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau gumuli pada saat ini. Biar taufi, beragukan dengan Yesus si pokok bobi yaitu kita suaya. Yani, kita lewat dulu. Yesaya pasal 40 ngawasi terluang plasana, imane pada Basa datana ko Yehova palatima babal si bohong. Pamanahay na pamuhapi hula moyo, papagohi na balatage, pamuwabaw, palo kene-kene. Sa kanito baso sa lahi matay ng ago. Pasanatong na kaya malati mababal si bohong. Pamanahay na pamuhapi hula moyo, papagohi na balatage, pamuwabaw, palo kene-kene. Yasimano balwani na Kristo, yadu. Monsisio Soto, Bapak kita esok ayam.
Memua genoni Yesaya baba maema bandolo Israeli luono. Meso kerabahe de baba urira ya ira irono Israeli. Berbawa yang roda baba aso babotone. Mungkin si manendaga ne banua sinosota de pernah. Yesus soaya. Araw adada mabalate mula na ugas kembali sanggolo sama bala. Bangabala ko ito dada masama na aga. Enada isoya late mula mapatuhu dada ma. Waya ugas umaya liya ulidana ane mafefu na sinia mafefu. Baka ikaw pamaturo na mafefu. Panoro dada masoya lewat dalam malimane. Pamewa dozi seregeto da basumoro. Ba be ba abele ba follow base. Apa yang orang dada mababe so babotone tua Yesu. Pafuliko. Ya uga zo halo. Basa malua ia bloi. Abe kamambuli soai. Dozi sana tena bakmo bafaluka ba okakabud. Ya ura kama ya gaban mabasing mangunasyo mamangkane suay. Na to mapatot tedem sa sana na aga. Na inat aku dedema babangaria u. Na inat aku dedema babangiraga inatane suay barang mamakao sa masuya iya. Beragi soaya bapak ambata sobuna bongi mama asese oli kana. Ya sito bali pangaro dada mataro maliane magke. Lemba-lembama batu na forma kaya ukana Yesus Kristo. Emban wamane soaya doktor wadangan. Au pane baurira bai samigu farande. Ya uga toloni bai uga rorogo. Ya uga be kesehatan. Ya uga pabali mga bala duriya sa huli-huli doon. Barala kami masuira iswaya ko mi pamagod. Si manag iswaya no mas sinogigay so bago panuam. Kaya sinapaka manunugi na hiyade tua Yesu. Ya uga vao pa bayaw marorog. Ya si manebate tong moto, ya si manebate tong isaki ang malago. Lalay na maanan niya na balay na kate mahumuan na bago. Apalagi soaya sa tua. Sino ba enoni ba magturulala na manande soaya. Enamukol ba maposo ni Pagwaran. Si managya ba ito manuang soaya sinusurugi na hiyade. Dapat ito ba dadabahal niya kararawan na dara soaya. Panagwari nga ba na mamakaw si Somamotora. Pazawa na nga si mga nakukubo. Yang mulimane sino maramawag wasi matata baga bulu pazawa. Ya si mana baru soai si mana na bali mamakaw. Si mana gi soai na ber soai bangarangano. Berapa subuh na bagi dekan itu Yesus. La bahagia iya bak nemo. No bak mo badalo Israel. Manong zingo amaga ba olofo. Baba sangat taufi ya baba lahago hadiah iya. Ya si mana soaya be pangaruh dedema. Ketika menghadapi kekurangan apapun. Enak tolai soaya. Utanitan na aga. Baba na taufi ya uga baba magaria uga bongi baba. Panabara kararawa bangun ni hakiri soaya bala pa kamu mangulunasi mamungun. Polo gadadaw kara. Bapa sugi-sugi badadara bangalungalu ya uga. Enawi alulu dadara. Zanyo saya bazanyo kariana isu manitikulidan. Ya malo malagi may sumazul ko yaw. Naman togi badangaw soaya perkumpulan mo ba isang buwan jemaat. Aya ba wala mahalawa tomo sa banumuman eh. Omusola da mamamaanan sa wagala yung gimana magkane lobe ka mamahasara doon. Lobe ka mamagugoy sa tanga sisok. Tua Yesu. Ya
bola lah halo bato samane. Si malagi soaya na talipusa sino mamulong. Dan bahkan sino peta proposan. Ena pa iya dadara soaya. Bapak tolong niya aga. Bapak pagi homo sino bola gagara soaya. Ena la ila kuliho. Bapak ngada soha bola sino tega. Sebenarnya malam lagi mah. Irai mo ni mo panitia sino mo halaw. Kau ni bakal tawa sa to mga faith. Yauga baka mo ba yauga bala ira. Mete no halaw ba ni hanay ko Yesu. No halaw ba ko mo. Ano pa mo ira bala ira. Ena Yesu mo de lo bate ko la tuli ba so ko ya. Tenga biya ko man ya de mo Yesu. Mga nanaga selain at talipusan na sa ngarang-ngarang. Sino soba na hiya bemara-bara nga pala pamangkaw sa masuya iya. At teragi soaya berkat kopi ade soaya. Sino kurang lebih satu tahun no menjalan. Yesus soaya. Ya uga saudara tedera. Ya uga sa kabala ya ira. Kaya kung gagay soaya ay agoran. Si manunda ay nunima soaya sino kau ni pakotalo sa tupi. Babi amoy babuhalaw secara medis. Dokter perawat, relawan. Dan ira tadi pusasi atau di bawah nolomi. Ya uga pamamubay ya uga rohong. Ya uga baik lagi kesehatan. Dan tolong halu ge belala ade sino te gora. Ya mani amuni. Tamatogi madangaw na anonymous soaya sa materiya aga secara pemerintah. Bekora soaya mamaturo si Sohi. Abala irat wa Yesu. Irege funa aga sino ako marwa mga soaya. O kahawagoma para mamaturo lang. Yan aga mapapalangimang. Tamatogi madangaw na anonymous sa materiya aga secara khusus magreja o kape. Sino kau ni magotalwa za tope. Sino ni maswaya BPH balo ira. Batu turu lalara. Ena to lagi buhi ada domano ni hakeriso. Baba ngalu-ngalu ya udo. Ba roga dama baba mati. Babo na niya ya aga. Sa pagulog tua Yesu. Yai wa urima bai samigu so panamage. Dama to badangaw. Ya uga si favor. Ya uga za turu lalama. Masa nimba yaga bati ala babate kiko me ya uga zilang pari ke maboni baba itu. Ya malo langima abela barmamo sino ke uga na nyage. Ya temao ya bali abela sumo bakau sino na rotodeu na iletu mo amon no hakiri susa to pevo. Ya ina aga suaya pabali-bali na aga mananyane. Kami oya sila niya ada babakau kami kamu alko mamane. Ama ko masisoba ko ya niya de. Kalau kembali pada mengakhiri di hari yang terjemah Kesemani atau ya semuanya diberikan Kemasih dimakan kebaikan mengabukkan Baik hal kemauan semuanya bagi-bagi masalah Walau tidak akan ada yang diberikan
Meron na itano na naagamang ilis. Ibadah selesai. Yahoo. Salam.